Cong Irul. Apa, Pak? Merah cong nggak terakhir kon mantuan ke lu cong. Ayo. Ada yang cukur sekali, kenapa lagi lebih dekat di Bundeng Murleke? Apa kalau aku mat? Duh, Rut. Oh, shit. Nyata jure. Demang kaki Rut. Ada yang jalan. Lurah. Akhirnya mak sebelum bodoh segala aku tuh dia maling di tukang toko lah. Ya cari kok ro mun ngicok ro keng untung kok tibi ro Rut. Mun cokoran dia kan halal deh bagi tang keluarga deh. Makin ngangkor ya ada keng eman katang keluarga sih pakai apa sih hanang Rut deh. Endaknya. Entar ro komat. Iya nih Rut ada Rut. Tadi orang cokor sekali pakai Rut. Ijo pindah tapi ngaro Bundeng Murleke ya. Share. Tak karo tang di sini lancung kok cowok kurang hari. Oh iya. Lu kau kan. Duh. Siapa mau bilang Rut? Kelebuna balik ro. Duh lapah krokeng lah kok rokok anro rung barung maya. Gelanon. Yom. Mat. Kelebuna ki lebon kok semak haro. Masa Rut? Semak. Boleh dari dim Rut. Kelebuna ro mun ben kok mat. Sapopo kali sangang gin. Sangang popo berarti Rut. Ya bener macam mau matur semang anjir. Bener Rut. Ki tak tau tengka sekali kagak. Semang ki syarat diri yang. Iya sama. Le, marah minta tolong, Le. Minta tolong apa? Abu tangan nak pana kena kaki ruwo sakit minta trek puskesmas, Le. Lan si minta ater ngebolo panakan juga nih bilikir ko nyaman kok rako ya kak. Kira aja kuro minta tolong, Le. Cuk tang tretan sendi sepeda kuro kake. Lanjak kok benih tretan kake. Lagal late kening keperlu tretan nunggu kaki ya melu. Ya. Ayo. Kak, Rut cek sarang ke tretan Rut. Tretan di mamat, benih tang tretan lo kak. Kak Rut. Mun soki ngak kelebuna. Iya aku bi kaki cok reng cowan kelebuna ruwa kake. Jok par tibi lan miskin make sapa pon tibi teh yako. Ya ada apa cok? Pula tuh kerang. Imai dong. Dentek cok yuk. Dentek. Tak genaungku sih. Berarti kok apa gelok dok kan don bon rengkil. Duh. Sirut nunggu caco kok ada lah hilang lari chicken kena duh.